kasih nanti naik lagi ya. Untuk Sirjayan Yang punya ini rombongan pengantinnya udah datang nih merayap ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sekaraya. Hari ini saya melakukan pernikahan di kampung Cibabung, desa Sindanggali, kecamatan Karangtengah, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Indonesia. Yang ngantarnya banyak merayap. Yang kecil-kecil aja lah. Ya. nomor teh. Jadi nulis. Ya kan. Sedap. Nah. Jangan. Selamat ya. Bu, ya rombongan tim mana ya teh Bu? Di Jati Sukabumi. Jati Mekarwangi. Oh, teh Bu sabarat di itu Bu. Setengah jam 8. Rebus banyak salapan. Salapan jam 8 loh. Marhaban ya. Marhaban. Halo. Saran. Hai. Saran mana sih? Sayap. Ngalir numpang gara-gara tenang tadi jadi kalau orang Jati ka dieu nya. Sifat kita yang mulai ismol kita karunya. Dadah deh, dadah. Dadah. Sudah ayo pas ultai ayo. Ada air. Oh, mending ngabring gitu. Nah, ya temat teh nyanak tama. Panggil. Nah, ibu meni rebo eta nyanak dua. Tuh. Silu tuh sarang tas, aduh.
nyanak sapu. Iya naon ieu nyiru ya mah, nyiru. Foto lah. Oh. Mira datang. Saya. Rokok enak. Wah, mas mau kan? Si badak si harian itu sawajar. Sering Ibu nyanak donat ta Bu? Donat. Kumna jamaah rahimakumullah. Dipayon puji nu paranti mang orang sami panjatkeun ka Gusti Maha Suci kalayan sejak muji ka anjeunana. Alhamdulillah ku wasilahna insyaallah bade ngadahupna calon mempelai Cibanggung urang sadayana tiasa rung kempel di ieu belokan. Abdi nyuwungkeun widi ka para sepuh, para guru sadayana kumaha antun cumarios di pen guru sadayana. Hapunten. Hadirin rahimakumullah. Abdi ngawakilan di Kecamatan Karangtengah. Welcome to Cibanggung. Marhaban. Anu kadua bati isina dina raraga penyambutan para tatamu sadayana sahibul maqasid tos ngababad kebon jagong tuh hoyong di tempat anu itu tapi kahoyong murang kali sareng sepuna Allah nampi kana amal kasayanana. Oke, mudah-mudahan Allah ngalebur kana dosana. Amin. Allahumma ighfir lana. Al-Fatihah. Anu kadua kanggo keluarga balik pakai deposit. Kemudian cari ini. 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 Ke
Nah, tepat ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala Allah ta'ala fil Qur'anil karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin wa ankihul ayama minkum was-salihin min ibadikum wa imaikum was-salihin min ibadikum sallallahu alaihi wasallam. Man nakahadillahu anfa'illah faqad istahaqqa wilayatuh. Para alim ulama Sofyan nami pamoga namanya Sofyan Hadi badai namanya Ari beli aya kalpatan ke dina pencatatannya. Alhamdulillah pengen di acara nikah teh tercatat di kantor urusan agama dan di KUA. Perioge pisan alhamdulillah terus tercatat di malah terus janten surat nikah. Artinya di surat nikah teh insyaallah ke bakal perioge pisan surat nikah. So nyata bila kalpatan dinami Sofyan Hadi bin Bapak Amir Garut 12 Oktober 2002 kantor sedugi karena waktunya nyata pertanyaan pernikahan teh usianya 19 tahun pemikiran kena 19 tahun nyata kedah aya dispensasi hula pemikiran imah teh alhamdulillah terus pasnya kami di ashabi la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ala sayyidina Muhammad. Subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang sudah isolnya itu soal Bismillahirrahmanirrahim. Yang Sofyan Hadi Bapak nikah dengan anjeun ka tegas Bapak anu namian ikat ridho ka nikahna ku anjeun kawan ngan rumah kawin buat perhiasan emas 50 gram dibayar Hari mau nikah tegas Bapak anu namian nikah yang kawin perhiasan emas 50 gram dibayar kontan. Allahumma sholli wa sallim wa barik amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku kama yanbaghi fi dzati wajhikal karim wa azimi sultanika. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqilana biha min jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil syai'at wa tarfa'una biha indaka darajat wa tuballighuna biha asrabaya min jamil khairatil hayati wa badal mamat. Allahumma alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Apa sudah? Alhamdulillahnya udah selancar. Ini bayar. Rantika istri AA anu paling cantik karena AA mayar mas kawin kasalira anu sakumaha diiklarkeun dina ijab kabul. Ma'azufian hadi Sarajati Saalam bumi Abdi nanti Gaya mas kawin Nusa kumaha diiklarkeun Pantun abdi Mangul kabitaran mangul. Masih keren, alif